Lo serrao ko tumakiran ko na ni sa rusang bulka bitu na miniti melli mana kalau turang akira mara masakin to pagi ko tiga ningo na ya woni pena numi ana sera na VTFM sur nambelo and vito ko ni kana total energies feel for more mileage turang akira mara ni ucing ay bedane tutung ni bibolingo and the sana tika busar chuka ni nanondo pena numi na sera ni sakin to pagi chiko na sa tika busar sar chuka mengo na VTFM Facebook live kena VTFM YouTube channel. Niko sa chuka na VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel. Scroll so na comments wala to nga may kina na yada ni Vanoy ko sar chuka may kinangori. Wata na lima na yada nga imbita may meron na numiani na sere na VTFM sur ng belo kay Total Energies Fuel for More Mileage. Minakan isang bulo minakan na sama cuma nonon panua au na bombulo sartu na kabini kuwa verto na sama cuma ngona doc center na NPDL head office. Sama cuma kena na kabina kan kuwa pakam bimbiti ko bera na timo musista saro sama sar cuma na rere na kabenda pakam bimbiti ko na doc center i NPDL head office na penenu michunga ne Elias Tonga na kabina kan dong bulo binakapara. Hey. Nanandomongo e tumbe isu takiani. Bulo binaka selo si Bawik. Pinabalo na sar chumay. Selo si Bawik. Nimbulo binaka na sa sukat na nandon domongo. Nimbulo binaka na sa sukat na job. Ni ponto chuka na basi. Ponto chuka na minibus. Kena taxi sangay chuka kipale. O sa bang ni binaka na mo ngay let's kipale. Ni sa may daba na daka. Nandun na singenday. Bulo binaka sai Koreandi. Kia ora, vinawale wana sama sa chumay Nisulanji, ana kabini ko.
Pinakanapungan ito mo to tutok na matasera na sabu Hidden Paradise. And ekabini ko kan romu singa kasa siya mo chikoni ko nonon to pinanumi. And sera na vito ko pinakani Total Energies Fuel for More Mileage. And ekabini ko sa tiku mo chikoni nonon to pinanumi na sera pinakabali na sara sara chikmay na VTFM Facebook Live sa Lucy Berwick bulo pinaka nailango migrate. Bulo pinaka tayong ko ngay nakasi na fuvale na rambu kawanga. Bulo pinaka miri the cow. Watala kina bi alumita tavenavo ovatiko ngoi I Christchurch sa pangambulo taltungan ni bi koroyandi sai pina wale buna sara sara chukma ni bulo pina katurang na ita watala kina bi two names raumbula nakwa vatukarasa tailebo koroyandi sai hello there pangambulo tu ni bi mats ndambe ni bulo pina kasam sara chukini go New Zealand lena railau yan rabinaka lau set nalawa ta sangani ngula tabikina na timini patu korro ralain gitu chuko ina wairiki sevens mai tabe uni bule na kasema rayawa bula re Mike mendua na sere mengaina no michuka mai bikito na sema chuko ena rokararo ndo sambulo bina katale na doc center ena NPDL head office pakambi chuko na binu mingo ngole sar chuko bera na te mumu sisters mai na rere wakautu chuko na pakanu ni bina kangori o Elias Satonga ndomono to na kubuni kawai nandina elaulo eloma. Bulo pinaka Erelia Nawanra siya masarchuk may makoy pinawale na sarchuk may tapos sa takachukuro may makoy sanga chukuro may pakakabi.
Navonga Navonga ni demondo to toka na madasere na kumuni kawai nandina elau lo eloma. Sa vo vikandaro tini kawana miniti me lima na kaloka iwasa ni ngauna ni vina no mena sere. And veto kuni vinaka nei Total Energies. Fuel for more mileage VTFM sur na melo. Pinakatomani kama kurichiko no menina no meneser mbule nakatale erelia na wanra sama sarchuk may makoy na kabi nakaniko pa ni nakachuka ni erelia nindo mga to na pangbutar ni baka kabi na kabi ni ko Chris kapayway nro mbule binakango nga noko noko bottle shop wala kato nga DMC Belly Bridge Chris kapayway ngango pa ni nakataluchuka ni bi Silivano Valley Sili bulere turang tao pa ni nakachuka ni bi Miri pinakabole sar sarchuk may pinanichuka ni ngwen narere nongu nana nga o ya rauna boys tiko mai lololo kapaka mimbi nga wana turanga na wachingu mai Goulburn mai Australia vina wale besar na sema chiku mai narere mai nangere masama chiku mai nangere nongu nana nga o ya ke rauna boys ro chiku mai lololo kapaka mimbi wana turanga na watingu sema sar chiku mai Goulburn mai Australia mula bina ka iona nga sai mula bina ka tai ngonga e Blenheim mai New Zealand merangena na mituka mawir na dorboni ndakuinuku Londoni Delasui na Vunisole apaka kinortun na dorboni na yawasara na kambani na Hotus pena wale bena sama sara chong mai Blenheim mai New Zealand apaka mimbiti ko bekem don na dorbo ni ndakuinuku mula bena ka meli na the level gena na mituka na serangori mai Brisbane meli na the level Ronunia o Litia o Athlon ke Meli Junior sa pa kaututuan ni na bonu ni benaka na kabingo chose se dangi veitala bula matangali na Itila Junior yan rabi naka sama sara chong ningo Wailangi emba na pa ni benaka taltuka ni na penenumi ki molebu banombalabu mailao Fiona Gloria o Shalin na wailea pena wale besar na sama chong mai molebu mai banombalabu new mai nanduruanga makarasisi na program ni sur nambelo raratonga kukalen so usalolo masartuani pena wale new mai duruanga na sama chong mai na ekabenda pa ni benaka taltuka ni be my friend Elias Atonga na numero 8 ko na Doc Center and NPDL Head Office. Raw na numital ko nga na Timo Mo Sisters may narere.
Penaka na iwo ito tingan pin numi na sera na kami ko na VTFM sur ng belom. Bula penaka Maria Rambosya. Bula penaka talanga tapalengu Cecilia. Uno ta mga borong cuma kina na kami ko serango menonomuni. Paragras Eliasa. Kokaya ko salako. Sa talanga kina nonta ready ko na VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel. And a VTFM sur ng belo. Binawali mo na sarasar chukumay. Gaya na makatal ni mataka man. Mana